estudan tasi ia area siga suku Baduro, positivo Lauten, município Lauten, ocupa to estrada. Ia naba, foi impacto ba estudantes sira inclui comunidade sira nebe ho transporte público no privado husi município Lauten babaucau no Dili. Sevi suku Baduro Faustino Dias Almeida apresenta Estrada Nacional di Rasang Lauten Baucau no Dili iha area Motasica suku Baduronian nebe la ia ponti durante ne. La dificulta estudante sira husi area sika suku Baduro nebe ba escola ia ensino básico Lauten. Mai be início tinang ne bang hira la lorontasi bot fo impacto ba estudante ensino básico sira husi area sika suku Baduro nebe ba escola iha ensino básico Lauten. Namos foi impacto ba estudante sira husi Lauten nebe ba escola Colégio Maristas iha sika. Akorane istraka la pere lavar sira lorong hirane pisik fulan ida risiona bele dia anda fulan roana ne lavar sira sebe tasibot lavar sira la bele liu ilu sekolah wan sira Lauten pa sekolah ida Colégio Marista aletemus sira la bele bak tamba afita ba motai dan tasibot ne ataka husi tasini takahutu ida ne takahutu ema la bele liu tasi saide mus ita la bele liona satan motopotan ne la bele tan. Ia fating hanestang estudante sestuano Leonidia Zelora Almeida banghira fila husi sekolah ia Lauteng ho kolega sira tu fila ba uma iha motasika expresa sentimento tristeza tamba motasika la iha ponti iha neba tempo udan la lorontasi bot obriga estudante sira nebe ho transporte hanestang motor elektriku no lau aing la bele ba sekolah tamba taug balada protegido hanestang la faik. Ami usisika ba sekolah ya teng. Kamu tatung no ami kita lius tambah ansang aboya ansang be ansang urang ni kita tambah ansang be dejatria kare kita be ansang lebane abo sira iya ne kita tambah amila ba aba mambari abang ansang tuang samila bela karek durante semana ide la udang ne nyamila ba lak tambah sampai motor tung nyamila ba ni mak kami singkila bisi halo ponti kami subah governu no kami atu halo ba ponti ne ban belelius no kartu sira belelius. Entretanto, to noticias ne pública, STL sidau hetang konfirmação husi Direktur Serviço Municipal Obras Público Lauten. Husi Município Lauten, Thomas Reis, STL News.